a relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, king Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasosyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing kakatamong kapagmasosyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda, ring kakatamong official broadcasts. Abiyabi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngigpa, ang po ni Anak, ang po yung Espiritu Santo.
ing mayap a balita ning Ginoo. Kapurian ki ka, O Kristo. Panalangin. Pupurian at parangalan ko sa samban at pasalamatan ko. Ginoo at Diyos mi, ipaning malugod at maganak ka. Uli ring mga ragul abage adepatan mo. Kaya kami lalo king kalam ning kasalpantayanan at inggap mi ang timong regalo. Limanang dala na banwo ing milabas. Ipanalangin mila ring kayanakan. Baliktan mula ka ring matamong malugod, O Diyos, ding kayanakan. Taralara ka ring pusura ing maulang kapanayan. Gawan mo lang matibe at malinis. Ban kanito, at atalakad dala ring paintungulan do, kambening kapanaligan. Busta mong tanggapan ding malaya ing kalam ning kasalpantayanan. Pakamalan de iti kambening kapasalamatan at pasulungan de iti kambening ganaka. Indo ng Kristo at indumi naman. Saupan mo lang ini at kapilan man. Maging tapat kang Kristo at king banal a kapulungan. Amen. Makuyad alitania. Santo Cristo del Perdon y Caridad. Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga. Ipanalangin mo kami. Manano na sanang ing Diyos, kambening anak at ning banalay espiritu, apepakit makanyan akaragol apakalulo. Mipuri at miparangalan niya manggaman king alananga. Amen. Kila giningig pa po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing banwang 2019, mi talagaya bilang Year of the Youth o Banwada ring kayanakan. Ing banwang iti, mi katemayang Filipino Youth and Mission, Beloved, Gifted, Empowered. Keti, kinkya katamong arkidyosesis, tigo naman tayo bilang kayanakang kapampangan king misyon, mi pakamalan, mi pagkalaman, mi pasiknangan. Makanano de kayang binyayan at apanamdaman ding kaya katamong kayanakan ning banuang iti. Pakiramdaman tala ding kwento da ding kayanakang kapampangan. Di pakamalan, kanitang banwang mitagulaling para karing kayanakan, lalupang midinan ulaga ingke kaming kagiwan. Banda lupang sumulong at lumalam ingke kaming kasalpantayanan. At lalupang isundo ing misyon para karing kayanakan at king pisamban. May pagkalaman. Pigmasosyan niyo ang banwada rin kayanakan, karing miyaliwang aktibidadis at programo, bang kanito mas nipalalam at nihubog po, ingke kaming kasalpantayanan. Ngayong oras kaya nakakapampangan. Malapos kayo yung selebrasyon ng Archdiocesan Youth Day 2019. At Denny, dinake milo, karingke kaming kapatid king pisamban. At meging mas matatagpo, ingkay kaming piyaben at tuturing ng pamilya. Mipasik na nga. Adi na miyang oras sa tulaga, imbanwang may pagkalam kaya kami.
Iti meto yung kayusan, banladong ipasiknangan ing kasalbantayanan nito. Midinan niyang sala ang misyon ni, abinyan na ning banal na kapulungan, ban isundo at ipalaganap, ing bining metanam na, hilog na ning 5 dalan na banwang nilabas na. Inyang banwang iti, penamdaman ni ing lugod at pakamal kaya kaming kayanakan. Mayakit at metimid ning maulaga na kaming dake ning misyon ning pisamban. Pauli na niti, susundo miyang bibiyayan, iting tema. Kami, ing kayanakang kapampangan king misyon, mi pakamalan, mi pagkalaman, mi pasiknangan. So let us sing and dance for the Lord, spreading His word through this melody, uniting His nation, one of faith, hope, and charity. Let the love of God reign in our heart, shaping the world with the gifts we impart. Beloved, gifted, empowered through Jesus. We are one in mission. The Lord is with us. We are one. Pulot meto nga Domingo ning karaniwan na panahon, talakad tamo po.
ing lagyuning ipa ang paninganak ang paning Espiritu Santo, ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios ating pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At keka antimurin. Nasa na ning Ginoo ing mietam, emu ketiking yato, nune mietamu king arapana karin banwa. Akaya betaya sana karin king siping na. Dapot dakala pinandit ing etaya dirinan ulaga, importansya ing kekatamong pamaglub king siping na, king kayaryan banwa. Manyawat tang pakalulu kaya. Lain berarti ame. Lain ito dala. Ini ito dala. Yan ka kita ako. Eh, Unti libro. Manalangin tamo, kaniting misa yabetalak ng kagatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan keti Barangay Santa Cruz, Poblasyon. Lalong-lalo na, ding pamilya dari Ruben Sagum, Sani Kayanan, Luz Salas, Eli Lalu, Marivic Roque, Janus Salunga, Dan at May Kaliwag Meneses, Sito at Edna Carlos, Ernesto at Janet Cruz, Lurido at Puno family. Antimurin, pakipangaditala ring special intentions dari Jai Salunga at Bot Lalu.
Pangaditala naman ding kapatid tamong magpasalamat king tinggap dang regalo ning biye, regalo ning kebaitan, di Quintin Santos, Jenny Dolor, Ryle Ashley Colada. Pakipangaditaya naman i Joshua Bartolome, king kayang mapayapa, mapanatag apa maglakbe. At pakipangaditaya naman i Alexis Yuri Alcantara, king kayang malagwang kapaldanan. Pangaditala naman ding kaluguran tang mayang ubye, lalong-lalo na di Alejandre Bacaro, king kayang 40 days, i Guadalupe Ocampo, king kayang 7th death anniversary, di Abdon Benjamina Arturo Isabel Villa Irineo Crisostomo Alfonso Iluminada Jan Christian Shirley Annalisa Joselito Ernesto Alicia Roberto Genoveva Margaret Jacinto Bodita Lazaro Narciso Onofre Maximo Constantino Odilon Isabel Andres L. Udrey L. Venancio Josiodora at ding sablang kaladwaking purgatorio. O Diyos, sa bukod ming Ginoo, ipaintulot mong aluguran na ka ning balang metong ke kami kambening meto nga pusong milalablab, meto nga kaladwang masigasig ning matena ka na pamisi patalang ko pa sa sikanan. Uling ikaing Diyos at ikaing minunang linugod ke kami. Ipaintulot mong akilala miya ing larawan mo karing kapatad mi at aluguran mila antimonong makanano mong kaluguran. Bustan mong itiya ing daon ay katula mo at munye ligaya keka, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. I Moises nga na king balayan. Tumakot kayo king Ginong kaya kayong Diyos. Tuparan nyo ring kayang kautusan, karing sablangaldo ning beyo, at ding kayang palatuntunan at kautusan, ay ituro ko kaya kayo king aldo iti. Antimurin ding anak kayo, at ding maging anak na ring anak kayo, baan kumaba ko biye. Inya makinandam kayo, o memalian ng Israel, at maminto. Kanita mipakayap kayo at mipala, kaniting labuad, amamagos king gatas, at pulot panilan. Antimo yung pengako ng Ginong Diyos, karing makatuayo. Makiramdam kayo, o memalian ng Israel. Ing Ginong, kaya kataan Diyos siya, ing bukod Ginong. At luguran niya, ing Ginong kaya kayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. E ila kakalingwan, dahil ng kautusan, nasasabihan kong ngini, kaya kayo, ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kaluguran da ka o Ginoo ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka, o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginoo ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginoo anti ang batong maragul ay maugun.
antiyang kutang matibe, kabibe kaligtasan. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ingka kong sikanan. Ingka kung Diyos, batuyawaring pagsantungan ang magluwalo kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niyo ing Ginoo nga kung kukulisak, at miligtas ko karing sabla kong kasalang. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ingka kong sikanan. Ingka kung Ginoo mabiyayo, mipuriyo ingka kung batong santungan. In Diyos sa talapagligtas ko yung puriyan. Mga ragula tagumpe, impikalubno king kayang ari, papakitanane king manat iling lugod, ing kayang pinili. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ingka kong sikanan. Pamamasang iba't king sulat ka ring Hebreo. Kapatad, ding saserdoti lalam ning matuang kasunduan, dakal lang misasalisi. Uling may nga matela at era asundo ing karelang katungkulan. Dapat ti Jesus mabiyaya kapilan man, at eya miyalalan king kayang panga saserdote. Uli nita, agyunong ikabos, ngeni at kapilanman, ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatan na. Uling mabiyaya kapilanman, ban mamilatan, king arapan ning Diyos, para karela. Jesus, uli nita, kailangan niyang maging matas tamong saserdoti, amakiyibye, king kekatang kailangan. Banalya, alayang kasalanan na anuman, makakalilwayang karing taong makasalanan, at mitataluktok yang matas paking banwa. Ere kalupa ring aliwang matas a saserdote, e na kailangan ing midawon yang sakripisyo king balang aldo. Muna para kingkeyang sariling kasalanan at kaybat para karing kasalanan ding tao. Midawon yang metong mong sakripisyo, misan mo at para karing sabla, kanitang idawon na ingkeyang sarili. Ing batas ng Moises, tutuldo yang taong may na, ban maging mangatas lang saserdote. Dapot ing matas a saserdoteng pengako ning Diyos, kambening metong asumpa. Adinatang makatauli king batas, yakabud ing anak, asakdal ganap, manggaman king alanangga. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ka po, ban parangalan ning maya pabalita. Inglulugod ka na ko, pamintuan o ring amano ko, luguran ang igpa ko, at iigpa ko, at ako manuknangan kaya.
ing ginumanatiliya ke kayo, at keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Ing metong karing eskriba, linapit ya kang Jesus at kitnan ne. Isano ing pekamaragultiling kautusan, mekibat ya i Jesus. Iti yang pekamaragultiling kautusan. Makiramdam ka, o Israel, ing ginungke kang Diyos yamong bukod kinu. Luguran me, ing ginungke kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Iniyang kadwa. Luguran me, ing kalupa mong tao, antimo ing kekang sarili. Alang aliwang kautusan amaygit pa kareti. Nga naning eskriba, tinod ka maestro, tutu ing sinabi mo, metong yamo ing Diyos at ala ng aliwa pa subali keya, at ing lulugot keya king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip, mabilog ng sikanan, at ing lulugot king kalupa ng tao antimo ing lugot na king keyang sarili, maygit aulaga kesa king sablang ay nadurulukan at aliwapang miyayampang. Apansinga ng Jesus king iting lalaki biyasayang makibat, inya sinabi na keya, eka marayo king pagaryan ning Diyos. At kay bat nanita, ala nang mingangas pang mangutang pa kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, lukluk tapot makiramdam king homilyo. Maya pa abak po. Maya payabak po. Ating ko pong tuturing moto, ewari po, anyang magaral tamu, karetang Islambok, at tatandaan nyo po siguro papagpilapan na kaning kaklase mong bisang makipagkaluguran keka, at inyang Islambok, ipilapan me itang kayang questionnaire ka rin. Love you mo, address mo, birthday, kaibat favorite color, favorite nanulangan ng favorite mo. Kung nangyayang tawlin dili, moto, ngana. Siguro, itangan natin tangan pong moto. Ing moto ngayon naning mo rin ng sabyan. Iyang magbabye giya, guidance, yang babye bala mo paralan, bang kanita yang maging instrumento na ning kekang siguro paintungulan, ning kekang kinabukasan, ning kekang pamibiyebye, ning kekang kapagnasan king biye. Istong intaw alayang moto, paniwalan ko, alaya pong direksyon mo naman ng Biena. Kalupan na po ng ambisyon. Nung alakang ambisyon, alakang direksyon king biye. May ngariya pong moto. Importante yung moto ngayon. Uling istong ating kang moto, paniwalan ko, siguradong magtagumpe ka. Ako po, sabihan keke kayong moto ko, pero eke po balok nung nukaring ke abasa o kanino ke ikwa. Basta't anyang siguro grade 6 ko, ikit kunya mo ini, kay ba't pekabasa ke, balambita na miyaking utak ko. At meging motivation niya kanako, itang moto ngay ta. Paneke pong susulat ing moto ngay ni, nanuya.
nga na man is the architect of his own future. Ulitan ke. Man is the architect of his own future. Manibat na kanita, inisip ko, nanuing pagnasan ko king biye ko. Nanuing parasan ko king biye ko. Nung iting parasan ko, kailangan maging arkitekto ko. Akong mag-drawing. I-drawing ke ngeni pa, itang pagnasan ko. Kalupa na mo po nung manalakad kong bali, kailangan pasapok king arkitekto para igulis ni itang buri kong mitalakad na bali. Makanya naman ingka na kong maging filosofiya, ingka na kong motivations kimbiye ko. From then on, minisip ko na ano kaya ing buri kong maging paintunggulan. O ning pansinan nyo po siguro, kabang tutwa ka o kabang daragul ka, every year, ning kay magbayuya itang kekang kapagnasan, itang buri mong maging kindaratang. Anyang elementary ko, pagnasan ko, uling pane kong atsuking marangle, kayabi ingkong kuking marangle, buri ko mabiyasa ko tungkol keng marangle, agriculture, halimbawa, ngaku, itang makanita, tungkol ngan keng marangle, kaibat keng karing pamanese, karing animals, veterinarian, ne? So, nyang mag-high school, during my elementary days, tang grade 6 ita, kanita ko may gumpisang mikyabing Knights of the Altar. O ita, may ganyo na ako man, uling ketang panahon itang grade 6 sa malapit kong mag-graduate, biyasa kong mag-drawing, nya ring hanggang bayani kata, papadrawing do ka na ako, kayong eskwela, nya master kay diyang makapyak ko, balo kayong drawing ing sanginang Jose Rizal, ne? Itang makanta, tan talaga ing sanginang Apolinario Mabini, o kaya Emilio Jacinto, ne? Master po rin karelang sangi, ne? Ita, itang karelang drawing ko kanita, kay ba't apasinana naman yung teacher ko po itong susulat ko keng blackboard, deng style ko bala mo diploma la. So, ita, akong pesulatan da karing diploma. Hangga king mag-high school ko, deng in principal, bayo po graduation, akong pasulatan na karing diploma kanita. Uling itang Gothic way of handwriting, balo kay kanunggawan. So, itong pignasan ko kanita, ing mag-arkitekto, may naliwahin ka na akong kapagnasan, dati or agriculture, veterinary, then ngayon mag-arkitekto. Hangga king, biglang-bigla, may kipag-test ko seminaryo. At nga king sarili ko, Lord, nung talagang buri mo kong maging pari, ngayon may pasar ko, subukan ko king seminaryo. Subukan kong lungob. Uling pignasan mo kong mipasar king seminaryo. Migtest ko pa po kanta assumption ning minunayang dinatang ing kanakong result king seminaryo. So, o yan. Ang gana king realize ke na aliwa mo ing ketiking yato ing kanakong buring i-drawing, ing kanakong buring i-arkitekto, nune yapin mo naman ing karin banwa. King kekatang ebanghelyo, mengutang niya ing metong eskriba. Kitang ne ing importanting diling kutang ketang panahon ng Jesus, which is the greatest of all the commandments. Ngana, isano ing peka maragul diling kautusan. Pekibat ng Jesus. Agad-agad pakibat. Makiramdam ka o Israel, ing ginung kekatang Diyos, yamong bukod ginung ang sarili.
ing pakipat ng Jesus at ing kutang na ning eskriba nung pansin me yapinitang itiya ing supposed to being maging motivations na ning balang tao, balang Israelita. Kasi para karela ing importanteng dili yapining akayabere ing apong Gino keti pakingyato ang gakarin king banwa. Anyapen sa ing karela tuturing ding sarili da, they are the chosen people. Nyapen sa the chosen people of God. Ila ring piniling balayan na ning Diyos aburi ng akayabe karin banwa. O ning kailangan bang kanita i-motivate me ing sarili mo na talagang i-focus me, i-dedicate me ing sarili mo papunta banwa, kailangan bahlo me ing paralan. Kailangan bahlo me ing sistema, ne? Ing prinsipyo, ing mag-motivate ka para umiras kapin akayabe meng totally ing apong Gino. At yan pin, ing simbit landang pisasabyan, kanita, kautusan niya. It is the commandment. Nya pensa, ing lugod, eya makabase mo king feeling. Because it is a commandment. Metong yang kautusan. Eka pwedeng lugod po tamong panamdaman mo. Kailangan lugod ka adyang emo panamdaman. Kailangan kaluguran me ing Diyos. Agyang nengkay bala mo na pakiramdaman ingke kang panalangin, ingke kang kayadwanan. Kaluguran me pamuri ning Diyos na nengkay pakabayat ne itang krus apaparanas na keka. Kaluguran me pamuri ning Diyos agyang pang nengkay retang kasakitan na daranasan mo, bala mo nakasikaso ning Diyos. You still love God. Nung ka rin naman kaparang tao, you still love the person despite of his weaknesses, her weaknesses. You still love the person despite of their so many failures in life. They failed you and they are always failures. Nya pensa dengkay ausan dalang losers, the losers, we still love them. Nya yan po ing sistema ra. Nya kitang ne o pignasaning ikutang nining eskriba uling itiya in dapat maging tuntunan ning karelang biye, maging masagana ka biye ketiking nyato at maging mapayapa kabye karin banwa. RIP. Nya bibili tayo tang RIP. Atin tamo pong symbolical puntod king kaya katamo pong altar ngeni. Yan nung bisa ko po bukas. At atin tapo kasing misang alas 6, alas 8, ang po pong alas 5. Itang bayo magumpisang misa nung magkadala ko pong kandila. Manyindi kong kandila bang kanita pangaditala ringke kong meyang ubye. Imbes na manyindi kong kandila karin king sementeryo. Uling makasaralang yan. Yan po ing simbolunan yan. Ing kekatang gagawan. We put the symbolism of our beloved dead. Nya ewari po ing pamanyinding kandila yapining simbolo na ning enlightening to enlighten the path of our beloved dead, beloved departed. Nya susuluan talo. Bukas ko niya mo po pa ka-explain ito. Okay? So, ito po siguro ing lawenta mo. Bilang magpie pangening kasalukuyan, tutuparan tala kaya rating tuntunan at pag nasanang iparamdam o ipaliwanag Jesus king eskriba at kekatamo ang timuren
I-check tayo po ing sinabi ng Jesus, lewen niya. Luguran me ing ginong kekang Diyos. Mag-umpisa ta siguro kayo mo muna. Makiramdam ka o Israel. Listen to God. Shema Israel. Nga na, ing ginong kekatang Diyos, yamong bukod gino. So, there is only one God. At alata ng aluwang dapat samban. Eta na sasamba, dapat karing pera. Etala sa samban ing upaya. Etaya sa samban ing legwan o externalities. Kailangan ing Diyos mo, yamong samban tamo. Kaybat nga na, luguran me ing ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso. Okay? The whole of your heart. Kumusta yung puso mo? Talagang dedicated yung puso mo king ngapong Ginoo. Opot atin niya pang kaparti. Atin niya pang kabahagi ing puso mo. Atin pang sasaliksik yung puso mong maliban king ngapong Ginoo. Okay? So the whole of your heart. Mabilog mong kaladwa. The soul, your spirit, ing espiritu mo. Ing espiritu mo makadedicate ya, maka-focus ya king apong Ginoo. At ing katlo, digdaganing Jesus, keta king mo munang pamamasa, alayo po ini. Ing mabilog mong kaisipan, nga ng Moises, luguran ye, ing ginong kayong Diyos, king mabilog yung puso, kaladwa, mabilog asikanan. Alay po yung kaisipan. Pero digdag ng Jesus, maybe during that time, ing kaladwa, ampoing kaisipan, pikawani danala. Kasi kanitang binuna, yung panahon ng Moises, the soul and the mind are just the same. Kanita kasi, al-awaling ing isip, balam meto niyang kaladwa. Nung naning at yung isip mo, yung lulwal, king kekang pangataw, yung kekang kaladwa. Nya itang aman wanda. Pero kang Jesus ngayon, kewani ni, dininane pang ing mabilog mong kaisipan. Ing isip mo, puro nga makapokus king ngapong Ginoo. Nya pensa puring Israelita, ini pong siyema ngayon, ining declaration na ini, re-recite de every day 3 times. Kagising daning ngabak, siguro, bayo lang magto, ampong bayo lang matutod. They always recite this, luguran me ing ginong kekang Diyos. Bala mo po itangaman mo kung moto, yang maging motora. Ne? Baka nita, yang maging sistema na ning karelang pamibye-bye. Kay ba't? O ining digdag ng Jesus, kang Moises, yapin mo yung lugod king ngapong Ginoo. O ning para kang Jesus, the proof of your love for God is or should be showed to your love for people. Anya pensa, luguran me ing kalupa mong tao, anti mo ing kekang sarili. So, ya po ing kadwa. Laltoy yung katunayan na ning kekang lugod king apong Ginoo, kapamilataning lugod karing kaparang tao. So, iyan po siguro ing lawentam. Deti ba ilang maging prinsipyo taking biyatamo o moto king biyatamo? Tandaanan tamo po, ing biye, eya mo pong magdaton keti king yato. Itamo, ing kekatang sarili, etamo mo kabut ang gaketi king yato. Atin tapa pong biye, kaya biya na ni nga pong Ginoo, karin banwa. Ing kutang keni, nung pakikwanan mo lang gampanan, dening tuturo ng Jesus at tungkol king lugod, king Diyos at kaparang tao. Amen. Sasal pantaya ko, king Diyos, ipang maypayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut,
tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon mga mate, sasalpantaya ko, king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. Panalangin ning balen, adwan tamo king Ginong Diyos para kekatamo at para king balang metong king sikanan lugod ngatang manalangin Gino pagkaluban mo king meto nga pusong ating agyong lugod. Ginu pagkaluban mo king meto nga pusong ating agyong lugod. Ginoo, dinan mo kayong sika ng lugod ka rin kaparaming tao, antimoking sarili mi, bang maging mabiyemi kami busal mo, inya ng aming manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayong metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng pamustan mong ding kaparaming tao magsalita la, antimurin kami, bang maging mabiya ka busal mi, inya ng aming manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayong metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng magobro, para katring ikatimawa ring kaparaming tao, at antimurin para kaya kami, bang maging mabiya kami busal mi, inya ng aming manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayong metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng munye, pamangan karing paraming taong danupan, at manalig kaya kami, bang maging mabiya ko busal mi, inya ng aming manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayong metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo kayong sika ng miyatad, pamikasundo, paraming tao, at antimurin ka rin kang sarili, bakang maging mabiye busal mi, inya ng aming manalangin. Ginoo, pagkaluban mo kayong metong apusong ating agyong lugod. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, ikami ingke kang balayan. Mirarake king meto nga kasalpantayanan at meto nga kapaninayan. Daptan mong mirake-rake kami naman king meto nga lugod. Anong nu ika ing iparing sabla. Ngenit kapilan man. Amen. Lukluk tapo. Kaya pantinggat niya, ing kinapi ang panigay kinapi, pumaningga pumatpit o danaling tao, ang panigay ang kinapi niya.
Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon, dating tinapi at talak, matampang tanggapanon ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tangkapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulo, adaon miya sana ing metong adalise sakripisyo, para king kapatawaran daring ke kaming kasalanan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanat tiliyak ke kayo. At keka antemurin. Iyat nayo ring pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya, agyang piktak sila na kaning meto ketawan, sindumoing kekang pamaglugod. Ikaing minye kaganapan king kekang anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mit mong lugod, kalupaning makapasubali mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula, ning kekang pamaglingap, ake kaming binating inyang pepainggulutan daka. Wali nito, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit mingke kang ligaya. Lain makyabe alantok ng babiye kapurian, keka ngaming kakanto. Siklod tampo. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nito, pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daon kusang loob king pamaylasa at kamatayan,
kinwani ing tinapi, pepasalamatan akat pinuri, piraso ni, at binyeni karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pepasalamatan naka at pinuri, binyaning kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti, iti ang kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kekayot para karing sablang tao, ban ketami patawaran, laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaganak kayo, kanak. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayo Talakad ing tapo. misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraan miya kay ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan king Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya king lugod, kambiya ng Francisco ing kay kaming papo, at i Florentino ing kay kaming arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye at ding sablang meyango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya biya ng Maria, ing Birhenin doning Diyos, kaya biya ring apostol at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ingke katamong moto anting Kristiyano, anting Katolikong Kristiyanong talasal pantaya, yapining pekibat ng Jesus king Ebanghelyo tangin. Ing luguran niya ing Diyos at ing luguran niya ing kaparang tao. Anya paramdam ta kaya king biasa tang lugod,
kapamilataning panalangin at tiruna kekatam. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kekaming talapangabos. Pagiduming Hesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babye ko kekayo. Emo sa babalikdan din kekaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kekang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kekayo. At keka ang timurin. Ipakita mo pungening mikakametong ta king kapayapan. Pispuke kayo nga. Pispuke kayo nga.
oy ni Jesus, ing magnasang ibalik na katamu king siping ning ipa, itang original sandang paraiso, ngening ausad tamo pong banwa. Mapalad tamo ngening tutukyan tayo ing moto apag nasanang gampanan tamo ning Ginu keyo ban lalo nakatamong asopan papunta banwa. Ngeni tatanggapan tayo ing pamanga nababyena at mipagkalub ing kapag nasantamo. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat yagkas nge ingamano, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento, kaluguranda ko, may git king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ko, dapat pawili na ningening penandit, era kaya tanggap, king sakramento. Umekamuman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
lukluk tapos sagulik. Atin tamo pong misa bukas, uling ausan tayo pong undas keng Tagalog, down keng Kapampangan, keng English, All Saints Day. At baka nita po mika panahon kayo, atin tamo pong atlong misa, itagulaling tamo po para karing kekatang kaluguran ameyang ubye starting tomorrow. Alas 6 ning abak ang pong alas 8, kaibat itanggat panapon alas 5. Ing pong gawan po kayo, so you don't need to be there. Uling bawal po yung lulub sementeryo keng bukas ne po. At ilan mo pong lungob para bendisyon ng dalamo, rin kayo pong puntod. Kaibat po itang alas 8 naman, kaibat na ning misa, deta pong mag-serve alas 8 misa, ilan namang munta, taglos karin king municipal cemetery. Kaya ning ausan tamo pong patirik-tirik. So, kaibat na ning 8 o'clock mas, mga 9 o'clock, mag-bless la po king municipal cemetery, deng EMDC. Then, tam 5 o'clock, makaplano tayo, tamo po, ning, I hope, dinandakatang permit din kiniking memorial, itang 5 o'clock, kaibat na ning misa, mika pamamendisyon mo naman karin king memorial, Santa Lucia Memorial Chapels or Memorial Cemetery. Nya sana po mga dita mo po bukas. At ngakupin nandin, atin tamo pong biniling altar keni bilang paralan na ganakantala. Dingkay katamo pong mayangubye, nya nung mas masanting, nung makapanyindi kong kandila, kingarapan na niningke katamo pong gewang altar, simbolo na ningke katamo pamanalangin. So, pamangadi, para karing mayang ubye. Okay? So, sana po kapamilat na ningke kong panalangin, dingke katamo kaluguran mayang ubye, atin no pong di takapasis, ngakupin, atin lang, atin at balura, ating manalangin para karela. Nung sakali man ere pa akayabi nga pong Ginoo, kapamilatan ding panalangin tamo, mirasla king siping ning Dios. Uling siguro ere gewang moto bilang talasal pantaya ining tiro ng Jesus king ebanghelyo tangin. So that is our schedule for tomorrow. Itang All Souls Day, atin tamo pong misang alas 6 ning abak. At ngayon bulan na po ning Nobyembre, makatagulaling niya po talaga, deng misa tamo, all our masses are dedicated to our departed relatives or friends. Nino man po buri yung papangadi, ngayon bulan ning Nobyembre, ipangadi tala. Bisop South tam pong mga di. Sana imbulan na ini makatagulaling yangan para karela. Bang kanita kapamilatanin ng pabulan tang pamagsakripisyo para karela. Akam tandepin ing kayarian ning Dios. Kapamilatan ning kekatang sakripisyong panalangin. At dengkeng Santa Catalina atila pong piyesta. Magpiyesta la pong simpleng piyestang parangal king karelang patron is Santa Catalina ning Alejandria king November 25. Atila pong misang panalangin king mag-start ya pong 22, November 22 hanggang 24, then 25 ing karelang kapiestan. Misang parangal. Kalupan na ning dati, uling epa allowed ing talagang mag-celebrate ating tao anya simple yamo pong misa ing maganap king karelang piyestang daratang. Talakat na po, manalangin tamo. Kino, pagkaluban mo keng bayong kapanayan kaniting Eucharistia,
manatili sana ing magligtas mong obra, busal mi kapamilataning upaya ning kekang lugod at yatad na ke kami ing tulang pengako mo. Itiyadwan mi king ladyuning Ginong Jesus. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos. Salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang king katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamo ing masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata, kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masabal, hustisya, kapayapan. Arapan, amoy masalang bukas, salamat king limang siglong kasalpantayanan, daralami kalamning pangatubot, sablamingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian, tango kami Ginoo, king mission mo.